UMLA Kamairang Ubadeiru Menteri Sorkar Khuborjylla ba Metbah Lyngdoh uloong ba kadai ke kamram jong baro kinomi khmat Paidbah ban Pyntikna ba shispa na ke shispa Persen ke Skim MLA kadai ban net shiki Paidbah. Ha kejingikren bekilat pathai Khubor ba Metbah uloong ru bakum kinomi khmat Paidbah kin om persya e kejing tokit lada kadon kenu kejing artatin habayadai bat kejing penterikam ye ke Skim Paidbah. An ang mulai lah kajong semua jong kita kibaya keren, jong kita kibaya pentau lagi jong ikam. Dari ni hina kalian jong apa personally hina du pas dang ka jeng ya lenti kum meli jong ka konsumsi ngaju Pyntikna ba laku mo ngide ben Pyntikna ba 4% mo na ka beri ba jeng penungkam ke Skim ke di Lyngdoh. But di ban NEHU saki nong yo ya kiskin beri hop nyo kiskin den re ha kajing tre ki kampai ba pin no man biang kalong tangkum ni la bandon hang ni hang tai wi ar jing bak la tamak yum dei ban dei pada ha ka ba pin don ya kajing tu ya ka ba pin bangklok la ni ba pin chin no ya ka ban ta jong ki ki indon ya wi ar ngam ong biang ba don ru we ru am li ban ong balong perfect hak berperi indon be tenre kalong ke ba ni mungkin ngilam ba ni yo en kementar man sam ni jirap siki Paidbah ini ban sam hok langsung tak kata kalau ba dong kata belong open ni kata menu ban on percaya kan ko ni kata belum percaya kan ko ni kamu la don kan ko no ka ba yi ba don jing atati ani ka don kan ko no ka jing bam ibit ibia ban Pyntikna kata la kalong ha ko ko lang tak bila begini bakal sisa kata kajeng temu ke bapi mut ban bangklok ya kajeng ba ni kalau kajeng bakal aku mangak kedong meneh bah kajeng itu kam ke la kadung don ni kena ban biang purah